suratul qalam makkiyatun golɗo kadi ko makkiyankewol. Bismillahir rahmanir rahim. Nun no wiye ɗum ɗo ko wondore nde Allah subhanahu wa ta'ala wondiri ni nunu o ɗum ko sappagol faade e nema makko o no wiye kadi ko yewtu ɗum ko ɗum woni fi nema makko on kanko Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yuqal no wiye kadi annunu huwa duuda huwa dawat no wiye kadi nunu on ko inde Allah subhanahu wa ta'ala bi mana wa huwa nunur rahman. ɗum ɗo fof muɗum no wiye nunu on no fire ɗum fof ko ɗo wayno ndirɗen e huruful mun qatiya en waynodiri e majje ɗo ɗe lanniɗo en yitata huruful mun qatiya ha gaynen qur'an inchallah. Allah newina e gaynugol. Allah daali walqalam e wondiri karambol ngol wa masturun e ko ɓe woni ngol windirde kon. Allah wondiri karambol ngol o wondiri ko ɓe woni ngol windirde kon. Ko malaika ɓe woni ngol kon windirde ma ko ɓiɓɓe adama woni ngol kon windirde kala wonɗo ƴettude karambol ngol winda. Karambol kuɗol, karambol bikku, karambol kala ko woni kon hino naati ɗon, karambol ordinateur kala hino naati ɗon. Allah wi o wondiri ngol. Ma anta am Muhammadu a wonali bi ni'mati rabbika e nema joni ma ɗon mbima jononni ko a feetuɗo. Si ɓe wiɓe ko a feetuɗo ko kamɓen feetuɓe. Wa inna laka andu no wodanma kadi ta hulu laajuran jurde gayra mamnuni ni taƴata a yoɓete ha an tigi weltoɗa. Wa innaka no am Muhammadu la ala hulqini wallahi awni e dow tagu azimin teddungu wonne jogiiɓe gikku yeɗɗungu nelaɗo moƴƴu ha si Allah manti ɓe to Qur'an. Sabu e yi nelaɗo no hoora sahaba ɓe haalani nelaɗo no hoorayno ha ɓe sikka nelaɗo huntotako kono yaalki Allah manti nelaɗo ande yiɗa hoora. Nelaɗo no juulaynoje ma koyɗen ɓuuta fecco ƴiƴan yalta kono yalka nelaɗo Allah manti nelaɗo. Si ya Allah mantimo fi gikku ngu ɗum ɗon ko neɓuɗa wiide nelaɗo no moƴƴi gikku haray a fanti. Fasatubsiru arayi a ko ɓe foda kon waybsiruna kamɓe kadi ɓe yiya bi ayyikumul maftunu ko hombo e mo woni fitinteɗon sabu kamɓe ɓe sikka ko an fitinte. Inna rabbaka anno jomma huwa alamu kanko ɓuri andude biman dalla on majjuɗo an sabili e laawol makko ngol wahuwa ko kanko Allah alamu ɓuri andude bil muhtadina fewɓe. Donc ila ka aya jeetati ɗo ila ka aya jeetati ɗo ha hewtoyen ko ɗum woni ka aya 16 ɗe ayaji ɗo koye hoore Walid ibnul Mughira jippi qissa fi muɗum on no juuti en watamo addude ɗo en nodda e ka numéro téléphone ji wawi humpodirde. Allah daali Muhammadu fala tuti wata ɗofta almukadibina fennoɓen few Walid ibnul Mughira e groupe mum on ko ɓen fanda wadduɓe no yelo law tudu hinu ɓe hino yelo waddu hiɓe yelo mi mana law tudu hinu hara oñotono hara a newantono ɓe num kamɓe kadi ɓe newanoma mana hara a newoto num fi rewgol sanamuji ɗin famodiron wonon e gotum kamɓe kadi ɓe yiiloɓe ara e ma ko ɗum ɓe woni yelade ɗulle an a newantako ɓe e accutugol ko Allah subhanahu wa ta'ala jippini kon e ma e jokkugol ko welataɓe kon waddu hiɓelo lawtudu hinu hara a oñotono fatudu hinuna kamɓe kadi ɓe oño fayudu hinuna ɓe oño wala toti wata ɗo to pes kulla hallafin kala hewɗu huɗagol ko ɗum waɗi reno ɗen e ko wiyete huɗagol kono o billahi wallahi tallahi ɗum wona gikku julɗo huɗagol koye taw hara muradu ndu landi yo huɗe a landa ya huɗo ma alhaali on holli ya huɗo ko ɗon duwa huɗede. Allah daari wata ɗofto kala hewɗu huɗagol ɗum ɗon noon a Walid ibnul Mughira kala tawɗo ko yani wo o huɗike ta hoolomo mahinin hoyɗo hammazin waddidirowo masha'in yarowo binamimin fi waddidirgol hammazin ño'owo yimɓe aybinowo yimɓe masha'in hewɗo yahugol binamimin fi waddidirgol yimɓe manna'in hewɗo haɗugol lil hayri moƴƴere kala mo yino waɗa moƴƴere o haɗaymo mo utadin murtuɗo jaggutuɗo atemi rundiɗo bakkato utullin townitiɗo mbaɗa dalika ɓawa ɗum ɗo fof Muhammadu ɗo haalandema secret ko yimɓe makka ɓen anda zanimin ko fattujo kanko Walid ibnul Mughira ko fattujo mo yimɓe ɓen sikko baba makko wona on baba makko Qur'an furñiti fof ɓawo o ɓittini nelaɗo hari pandi ila nden ñande o wurali e jan kanko Walid ibnul Mughira ha o maayi qissa jano noon no ɗon qissa janono ɗo kono e gastamo addude fen ɗo Allah daali an kana o no yedda Allah an kana fiituno laati ka damalin ko jon jawle wa banina e ɓiɓɓe worɓe hi ɗum wona keeye ida totolasi janggama ala e dow makko ayatuna ayaji amen ne qala ya satirul awwalina yandi ko tindi yimɓe aran ɓe tunni yo accu sanatimo aray min mandinamo ɓe mana min aray ka min waɗa mande e makko alal khurtumi ka hoore kinal makko
ka hawre kinal makko wa yuqalu sayasuudu wajhahu aray yeeso makko ngon ɓawla wiyama kadi ko kinal makko ngal ko taƴete ɓenne gissaji nokkugo kinal makko ngal taƴini so maayi ko ɗo ni kanko walidu goni no hiɗa ala kulli haali mannden ɗo foti ko gaɗo nagande watta foti ko to kono nde waɗay Allah daali inna balawnahu menen men jarribi keɓe ɓe mana ɓe yimɓe makka ñande guere badri waregol ko ɗum woni capanɗe jeeɗiɗo e maɓɓe e nangegol capanɗe jeeɗiɗo e maɓɓe min jarriboriɓe heege min jarriboriɓe kokke duuɓi jeeɗiɗi ndiyan arali ndiyan ari saabu do anelaɗon ñande guere badri duuɓi jeɗɗi tawi ndiyan arali saabu do anelaɗo ko nelaɗo Allah on duɓi gonko guere badri mbiyani modi min jarribike ɓeɗon sikoɓe famaynoɓe famay kama balawna ono min jarribori noon ashabal jannati yimɓe jardin on ide ak samu tumande ɓe wondirnoɓe dari ɓe huuɗi ɓe inni kamɓe ɗo la yasrimunnaha wallahi ɓe soñay jardin maɓɓe on musbihina ka subaka wala yastafnun kono ɓe ittintinali ɓe mana ɓe wi'ali si Allah jaɓi ɓe woni tun ɓe soñay jardin maɓɓe ɓe mana bani darwan ko bani darwana woni ko fanda ɗo ɓe wondiri kadi ɓe soñay jardin on janggo bimbi ka peeral fajiri ɓe wiyali si Allah jaɓi kamɓe kadi Allah subahana wa taala o mettima saabu piiji ɗiɗi wiyama e tafsiru ɓeeɗo bam maɓɓe maayi accidi ɗe jardin on tawi bam maɓɓe laatino kañum ñande soñata o informa yimɓe saare nden fof ya walla mo golle ɗen kala kadi rondo miran tew addora kamɓe noon ɓenni wo bam maɓɓe ko bonno jawdi ɓay bam maɓɓe maayi goto natata ka jardin maɓɓe wuri goto andata jardin on hay ñande o soñate sakko na goɗɗo hawra e bananaru ma lemunere ma mangore donc décision guddan ko ɓe ƴetti ko metti Allah feere ko ɓe wi kon ɓe soñoy ɓe wattali si Allah jaɓi metti Allah feere Allah kadi no yoɓɓude ɓe Allah daali on ɗum fa taafa wangi ala yayore jardin on taifo no wangotoɗu mi rabbika e mode ka joom makko nduluru ndu yiite woni e nder mum ko ɗum fanda ndu wangotoɗu wom kamɓe na e munayi ɓe ɗani kor jemma eɓe habbi finugol e 5 heures de matin wiyede 7 heures 8 heures araɓe gayni soñude jardin maɓɓe on kaɓe ɗani ɗon ko wangoto ari wangi e mum fa asbat sadde on woni kassarimi wano ndondi ma wano foronji muncitiɗi ko firi ɗon wo e mum fata naɗaw ɓe noddiniri musibina ka subaka yo yimɓe no mayi en wetori mayi an sikon ƴeegoɗo dawe ala harse kom yahon ka ngesa moɗon in kuntum so laati ko saare mina on soña e mba hande fantala ɓuɓe moɓodiri yeeyi on kamɓe taka fatuna hiɓe joltina hitoji ɗin fi wata goɗɗo nan hito maɓɓe jokkaɓe ma anda koɓe jokki ay allah yadkulannaha fi wata naata ka jardin alyawma hande aleykum e dow moɗo miskinaji sakko o heɓa ɓay baba ma ayi wa gadaw ɓe dawi ala hardin e dow eɓɓodi maɓɓe e dow composition maɓɓe ɓadirina hiɓe wawi noon eɓɓude nani Allah subahana taala on daali ɓe dawi e dow eɓɓodi maɓɓe hiɓe wawi noon e dow eɓɓugol ngol ayi ala galqatiha e sokugol dambugal jardin o hara goɗɗo natal tawi ɓe toon no wiye kadi wa gadaw ɓe dawi ala hardin ɓe mana e dow gañanadi fi soñugol jardin on hara goɗɗo heɓali firire noon kadi falamma ra'awha tumande ɓe arno ɓe yi jardin on tawi o sumi ay muhtarikat o sumi qal ɓe wi inna noon enen la dalluna e majji lawol yangol ngol ka jardin men ɓana jardin men on ni e majju ɓe daari ha ɓe tawi ko jardin on ni nani goɗɗo ka jibina mawni ha eɓe duuɓi capanɗe karan o majjirta ɗum so feeta ɓenni base koni ko jardin on nahanno enen mahrumu no en ɗawama dimɗe jardin on en harminanama ɗum ɗum sunnama ko jardin men on ɓe ala awsatuhum ɓurɗo hakkindade maɓɓe on ka duuɓi hakkundejo maɓɓe on ka duuɓi no wiye kadi ɓurɗo joga hakkunde yagal maɓɓe ka hakkille ɗum mana ɓurɗo jogade haqqille en no wiye kadi ɓurɗo hakkindade maɓɓe on ka boni fo hino toon o wi alama ɓulla komi yetanoke on ila hankin on bonni lawla to sabbihuna haninde wi on si Allah jaɓi ɓa on huɗike ɗon iɗen duwano wiide si Allah jaɓi mi haalanano on ɗum ɓaaloɓe inni noon joni nde laawino subhana rabbina laaɓal wodani jo mami min tuubi innano minen jaga kunnamen laatike zalimina komin toñuɓe saabu komin wi alkon si Allah jaɓi faako bala fewtiti baɗum yoga e maɓɓe ala baɗum e dow yoga yata laawa muna heɓe felidira noon joni kan fawi en ɗum kan fawi en ɗum kayo kaarijo kan fewjani en nde feere ɓe woni e felidirwol ɗaaluɓe inni ya waylana e bone me en innano enen kunna en laatike taahina bewɓe few en folji en woopi
sabu ko wiɗen kon en ɗawa miskinaɓe e ko en wiya kon si Allah jaɓi fof. Kono ɓe tuubi ɓe rutti ɓe rutti Allah daali ɓe wi'i asano tan ƴina rabbuna joomi amen an yubdilana nde o waɗɗitanta en e o jardin men bonɗo ɗo hayran ko ɓuri moƴƴude min ha e makko sen tuubi e ruttike ɓe mana aljanna o. innano enen ila rabbina ko faade ka joomi meɗen raghibuna woni ko lerɗan ɗen hande kadi ko toon faalaɗen ko ɗon ha toon jinɗen. Allah daali awa kadalika kono ni al adabu lette ɗen si Allah fokkiti lettude goɗɗo koni Allah tetotoɗo lettirtamo. Allah daali wala adabul akhira wallahi ko lette ɗen ka lahara akbaru ɓuri mawnude bi kala lette ko goɗɗo heeɓi ka aduna ɗo lette ɗen ka lahara hino hecci ɗum. law kanu sinno ɓe laatino yo alamuna heɓe andi kamɓe yimɓe Makka ma ono yimɓe lagine hande ma ono yimɓe Afrique hande ma ono yimɓe aduna o hande. ɓen tajjini tun ɓeɗo ɓe tubuno ɓe rutti Allah subhanahu wa taala o yaafiɓe kono ala kulli haalin ɓe tubuno Allah yaafiɓe o ɓe tubano fo e mum en andi wata en sifitor gurdan nani en andi kadi wata en sifitor wowlugol waɗay goɗɗum janggo ronka wattude si Allah jaaɓi haray reno ɗen e ɗum ɗon. Allah daali inna lil muttaqina no woden huloɓe Allah ɓe inda rabbim nokka joni maɓɓe jannati naymi aljannaji nema. Allah no lando o wi afanajalul muslimina ene onon on sikku men waɗa e julɓe ɓen kalmujirimina wona bandiɓɓe men waɗa ɓe gotum men jogoto ɓe nokku gotum min jogotako ɓen nokku gotum aduna malakum konno heeɓi on konno nangi on kayfataku men onon konno ñayoto onon konno sikkirɗum piiji ɗi am lakum kana wodani on kitabu deftere fi hara ko e nder nden ɗon tan dursuna wonɗon janngude ko ko wonɗon wolude ɗo on mara nden deftere wonde inna lakum no wodani on fi e mayri la mata hayyeruna ko on ɗon suɓade kon onon ko faaleji mum ɗin fo on heɓay ko ɗin wodani on am lahum kana wodani on aymanum wondore alaynaka amen nga hiɗen halde fotti balikhatun yettotonde ila yawm qiyamati faade ñande dargal inna lakum wonde no wodani lamata ko mona ko on ɗon ñawde ko nden wondore Allah daali salhum landoɓe ayyum ko hombo e maɓɓe ɓe dalika e ɗum ɗon zaimun woni ko fawtaniɗo ɓe wonde men jippinaniɓe deftere ka ɗum windi ma meɗen wondaniɓe wonde men waɗay ɗum am lahum kana wodani ɓe suraka o kafi ɗiɗɗi woni si tawi ɓe mari kafi ɗiɗɗi fali a tuubi suraka en yoɓe addu kafi ɗiɗɗi maɓɓe ɗi ɓe rewata ɗin in kanu si ɓe laatike sa tigina ko gonga maɓɓe yawma yuksafu ñande ñortoya an saagin e gaayi beleru makko ndun kanko Allah subhanahu wa ta'ala ñande o ñortoyi ñande ñortoya ko ɗum woni e gaayi beleru ndun woɓɓe goo wi en ko fanda ɗo ñande huncoya gaayi beleru ndun ta dargal Allah ñortoya koyngal makko ngal beleru makko ndun yaltita koyngal Allah ngal yaltita wonde ɗum ɗo fof yiyay Allah yiyay ɗum ɗo ka dargal julɓe heferaɓe woɓɓe wi ɗum wo koynde tuma noon ɗum waɗata ko tumane kamɓe sirkoɓen ɓe dari ɓe feni ɓe yeddi few ɓenni kamɓe ɓe meeɗali sirkude ha hande ɓe sirkali ɗe yande jangi ɗum ko feƴƴi ka ɓe yeddata ko ɓe sirki kon few ha Allah tigi inni daari kayfa kadabu ala anfusihim konno ɓe feni ɗi hoore mabɓe on say noon si ɓe inni kamɓe rewal goɗɗum si wona Allah ñorta belleru makko ndun en foyi en o ina joni awa sujjanelan ɗo noon on yiilan hari on andalan on yi Allah joni sujjanelan ɗo noon enen wowɓe juulude sujjana Allah ɓen ko aduna fof suuyi en sujjen kamɓe ɓe wowano juulude ɓen ɓe wiya ɓe sujju ɓa peeli maɓɓe ɗin gaɗa tawa turotako eɓɓotako few yora ken wawa teli balanwal mawa jandi donc honde kadi Allah subahana wa taala inna on yii on wi ɗum komi wownoɗo rewde kanna on wi hay hande on jaɓalila rewde on salikela rewde donc woni salorno ɗon lan kadi kanna mi mana waɗugol prévé e hoore maɓɓe ko ɗum Allah faani ɗo yama ko safu ñande honcina saaqin gaye beleru wayudu awna ɓe noddete ila sujudi faade juulangol Allah a ɓaɓe wi ɓe wowano juulande goɗɗum si wona Allah ɓe juulani Allah hande kadi si ɓe wowuno fala yastatiuna ta ɓe wawata andora noon enena ko ɓe wowi wadde khashiyatan ata ino purtini absarum guite maɓɓe ɗen tar haqqum harano suddi ɓe dillatun hoyende wakad kano gomni ɓe laati ko yuɗo awna ɓe noddeteno ila sujudi faade julde nden ka aduna homo hara kamɓe salimuna hiɓe yaami ɓe salo mano inne wawum hara kamɓe salimuna hari hiɓe hisuno hunde nangaɓe kono ɓe salo ko ɗum woni yahugol ngol sujjoya woɓɓe goo ko noon firiri ɓe mana salimuna on tagarni accidan woman yukaddibu e kala on fennuɗo ɓe hadal hadis nde qur'anare ɗi yewtereji sa nastadrijum aray men suyniraɓe min hayto la ya'lamuna nokku kaɓe anda Allah subahana taala si on haaɓi imo suynira kenengo fiya naati yiite imo okkore jawdi ma okkore laamu ma okkore jaw hara ko jikke no naatira yiite wona saray ko gigol ma
Allah daali wa umli lahum minettinanayɓe kadi ɓe wuura wuurude ɓe laamu laamade inna kaydi anndu pewji an ɗe matinno tiiɗi momi immani wo o nanngoto yo Allah immano en hara kono riisiren kono alɗiren kono laamoren kono feewiren kono naatiren aljanna. Am tasalum ka alandi ɓe woni ajiran juddi fom hara kamɓe min makora min immorde juddi ndi musaluna ko ɓe sattiraɓe ndi ɓe heeɓa alndi ko ɗum haɗi ɓe naata diina ko ɗum haɗi ɓe araka darsuji. Allah no anndi nelaɗo landaki juddi fus. Am indahum kahino ka ɓe woni algayba gandal andugol ko wirni ko fom hara kamɓe yaktubuna ɓe windude ɗon. fasbiri muññanol hikumi rabbika ñawre jomma nden wala takun wata laata ka sahibil huuti wono aade linngil ngil ɗon ɗum woni annabi Yunusa ɗon anndi o falbino seeɗa o yeddi Allah gokku o tuubi o rutti Allah yaafimo. Allah daal noon Muhammadu an wata wa uno dedi naada tuma nde o nodduno Allah wawa tawi kanko makko jomum ko suniɗo lawla an tadarakahu ha so nano ko hettitinoma ko ni'matu nema mawlanaɗo mi rabbi immorde ka jomum makko ka reedu linngil ngil ton bi mana saabu adkar ko o waɗi kon Allah daali ɓe nodduda o fereteno bil ara'i ka boowal ka sahara ka kene wo wara kanko madu mumum ko ŋiññiɗo o felniɗo kono fajatabahu rabbu jomum makko suɓitima faja'alahu waɗimo min as-salihin jeeyaɓe moƴƴuɓe wa in yakadu alladina hari ɓigoyi ɓen kafaru yedduɓe la yuzliquna kande ɓe wipporayma ndi absarin gite maɓɓe ɗen hari ɓe eɓɓi ɗum hende tuma lamma sami'u dhikra tuma nde ɓe nanno nguɗo waaju nde ɗo qur'anare no jange ɓe eɓɓuno ɗum nde ɓe bilɗorayma gite maɓɓe ɗen wa yaquluna ɓe innahu no qur'an o Muhammad o la majnun